Ikruok duto ni kare motel ne tielo maradek mar ng'we ng'ado kor gwenge mong'ere kaka Chepsaita Cross Country mabiro timore tarik 6 Disemba. Alama kende no bagi alwora ma Chepsaita kaka okang' mar ikruok ne piem makamano. Miche gi miche mag jolamo mawuok e ute lamo mopogore opogore noyuoro mar keto piem makamano e lwet ruoth. Patron mar piem makamano Faruk Kibet owacho ni ng'wech makamano miyo rowere thuolo mar nyiso were ma gin godo korka tuke kaka machielo bende osiro chenro mag somo. Amen. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tunataka watoto wasingatie mambo ya elimu. Maisha nje imekuwa ngumu. Barabara mzuri ni kuelekeza watoto maisha ya elimu. Mambo ya afya katika taifa tuisichukulie msaa. Nendeni mkaweza kurejesta katika mambo ya SHA. Watu wa Western wametoka huko, wamekuja hapa. Watu wa Rift Valley wamekuja kutoka huku zote, mmekuja hapa. Tunakutana hapa na tunatengamana ili tuishi maisha ya pamoja kwa uzuri kwenda mbele. Anaposema education is an equalizer, anamaanisha kwamba wewe pia jikaze. Usomeshe wako, ataketi na mtoto wa rais, ataketi na mtoto wa mjumbe, ataketi na mtoto wa balozi, wasungumuze lugha moja.